Ti Masakbayan. Ti napalabas, ni Nanag Lauri tinangaw-awir iti anak ni Carmina. Tagtrabahon daytoy, iti ayan ni Jess agayem na. Iti panaglabas ti panawan, kindergarten ni Claire, nga inauna nga anak ni Henry kan Carmina. Iti sabali abangir, naglib ni Henry iti trabaho na, tamarigatan nga agtrabaho, gapu iti na dumaduma a sakit, amarikrik nana. Di na payin magatang dagiti in reseta ti doktor nga agas na, maumuma payan ti babae, akalibin na. Iti may sangal daw, nasabat ni Gino, da Carmina kan Claire iti tsindahan. Papagayam, denggan ti tuloy ti sariya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbag abigat yo, tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni mami. Saan ka di, tito? Uwin, balasan ko. Talaga napintas ni mami. Isuan, napintas ka mahit. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni mami, tito. Panag nga sutipod no, saan ka day basang? Wan, tito. Saan tamat nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang ang nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di dayjay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salaang agayam idi ni... Asino ti akin gayam, mami? Gayam ti pamilya tayo, ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, mami? Adda ka di mat anak na, akas kanyak, mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Ay, wen gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Sino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni mami ijajandaan. Imbaga na anapintas kami kano ka ni mami. Di nga ta, Gino, agayem ni Henry. Asino a Henry, Lola? Agam amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan mi pa'y gayam anay bagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan mi nga amo apok? Kailiw kumutan a makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino iti tsindaan. Pudno ka day, balasang ka. Wala nang. Ada ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag no ayan ni Henry. Saan nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado anaragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensya kan balasang ko Nga may saak nga ina. Uray linipat nak ti anak ko. Anak ko latta. Kayat ko latta makita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko ma. Tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina. Saan to apulos amabalin amasukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasano na sa una day ta anak? Dinamag mo ka di tinagan ti amam?
Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta iti agnagan ka ni Tito Gino. Imbaga na agayam ka no ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog, sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no muna. Kayat mo ka di timapankan kwa na, anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam. Itay pa'y amadlaw ko at di ka makaid na. Jay man nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kan uken ni Carmina ni Gino iji tsindaan. Kahit anya ko mano nagkita da. Anya ko matipakariribu kami ti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manong aminin atawon asaan ang nagpagpakita di anak ta. Apay, no ka di amuna, mapankay jay ayan na. May saak nga inagoryo. Uray imbuleng nak ti anak ko. Saan ang mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalata ang linipatan na kamatayin. Di na kapay umay kumustain. Uray linipat na ta anak ko latta. Uray maamwak lakuma. Noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan kaagumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti adu a kwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto iti mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartak ken kuana. Anya ti itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita nakabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka at di natapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang barang mayat. Ibagang mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Inton lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, nakita ka dito'y tsindaan, Barok. Apay nana, ada ka di masapol yo kanya. Ay pangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Iti naudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken pati kidney na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumarin na nana. Pagigyanan na ngay nga rod, Barok. Tati ka malay tadyak mo din dinamdamag no paghigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsendam. Iso ang nagawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino iji tsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuagsaksakit, adi maimbagan to di mo pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may sa kanon ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asaan ati babaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na? Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko amakita ti anak ta. No kayat nati agpakita ken ka, di nasayaat. Ay ngam no saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamat ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Ang mga no imbes aragsak,
kat konsumisyon ti ipaay namanan iti biyag ko. Ay nagayam. Saan mo't nga agpapada dagiti lalaki? At damat dagiti nasingpat, wano na nakman. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat mo't kit dinidik, tamam mo kon. E di pa nga agkatrabahuan kami. Nasingpat mat edi ni Henry. Ngam edi addan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta di makumikumak anangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gaya man pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami? Wen. Diyak ninamnama sinarak gayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan kan kawis ko. Makitak tupay nga ta ni daddy, mami? Saan ko nga amo anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay dito balay tayo? Pastrikan nyo ka di, mami? At daman damagak, lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di pay? Ha? Nay, apay akas na ditamdam aga ba apawk? Dinamag ko ngamin ni mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni daddy yo iti nayo apawk. Saan ko nga amo, lola? Ni mami noan niya ti kayat na. Namnusi ka. Kayat mo kade makita ti amam apawk. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, lola. Ngem no ni mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, lola. Iso ajak kayat pumanaw ni mami. Nay, sa bali manan ti jar mo itaasim mangpait ang aggapo di tabanger. Hanya ka di manan ti pakariribukam. Amom lakay. Ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya ti imbaga na. No kano siya titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ah, ay kinaglakasong batan. Apay, nukas pangarigan panawan ka. Ngam, sublian kan tumatlaan. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati adda iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kangitingitan ti rigat. Awatam ka day, no agsublay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw, Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryo? No saan mo kaya ti dardarirag ni di ka panagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Iti napadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, no agsubli? Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam, timangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak, day taabanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiinak nagpakpakaasi adi na kam kumapanawan. Apok, no umay agpakpakaasi kan dumawat iti pamakawan ni dadim. Pakawanam ka day. Jack amo, lola. Ni mami ati pagdamagan nyo.
Amo mapok, mailiwak unay iti amayo. Kayat ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, Lola? Adda ka adalak. Ana ibagana na uyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong apok. Kanayon kano nga agungat. Kan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni Daddy, Lola? Panag ko nam kadeket naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. Ay, andiyan ay ti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utek na. Adayamot mablo nga utak. Apay, tulang amablaw, wano mablas. Ay kit kastan kasla nablaw. Ta saan ahustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napilkaw. Isu asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y matamaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay saan aya. Haha. Adamat tubo ano nalabas anapil kaw sa mo isublay. Adadama to kaul. Nungay kasjay ti anak mau. Apok, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaang wan. Adamat daading ko, Lola. San apali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, apok. Anya ka diday jay, Lola. Ay aywam ni Mamim. Apakawanan na ni Dadim no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo, idinaamuan na nga agkalay Santa Vanessa Kengari. Imanugot mat da ito'y nga agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan, tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat da kankwana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa, iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo, ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa yung mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginumtan. Kayat ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa ingiguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka di ngagbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam,
Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kamin maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanula ang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na, jay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka di ni Gary? Saan, mate? Naggidan kami ita arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging gaita. Imbaga na pa'y ang masapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. And ready, bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umaya sa bali dito yung apartment ko. Sino nga day tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mata nakatrangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam dahi ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Agpado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May isa kamot nga ampang. Di malbalasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Ngam na kainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Kansa dino ti nagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto nga oras. Rabin. No siya nalpasa kon. Ala, umunog kayo. Tayo nakmatan. Agyaman ak Ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawang. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawang. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kidi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa. Apay anaramid mo ti kasyete asawam. Amok nga da sa bali ang marekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Diyak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mang idanon. Kaya't mo saman. Pagrig po ng idad ba? Lalaki ak, Ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Angem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta iti imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan kwa na? Madaksan ta adwa.
Awan serbi kanyak tibiyag, numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ije mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna? Daggari kan malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir? Sakbay nga agawaid? Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong aming tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayin kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo ka de, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali ang negosyo. Inakitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi nak inuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, tadi na ka nauray, sir. Adda lang amin napanak. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne, apay akas ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi nak inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti bayar? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan kanimalu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masigurado ka nabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban. Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan sir, duha kami anak kakita kada kayaw kani Ma'am Malaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, taday bagak. Importante ka di day tang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napanta iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngam madlaw ko anasaktan. Makarit na kadimat iti sakit. Akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang nopay kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apay akas dati inaramid mo.
Imbag ta di na kainapat ti asawa. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan, ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amo mat nga idi paylada mo. Addan pa nagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo nitulot ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo, nga ure addan asawak. Kasta dagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Agam saan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngagpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Ah, maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawag ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Ang iso ti manglukloko kan ka. Ay, ang anya nga iti aramidag no maalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryeta yu ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, rinam ni Gino ti kinapintas, da Carmina, ken Claire, idinagsasabat da, iti tsindaan. Naibagamat ni Claire, kinilola na Glory, ti maipapan ka ni Gino. Dita, napanunot ni Nana Glory, akayat nang agtipon kumamanan da Henry ken Carmina. Iti sabali abangir, agrigrigat da Henry ken Carol, kat di dapain mabayadan ti abang, ti kwarto ng ababangan da. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas anapauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Lola, anya ka di dayjay? Ay aywam ni mamim apok. Apakawanan na ni dade no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni mami? Nungay din na kayat, Lola? Apay, no agawid ni daddy? Matulungan na nga ta ni mami? Ay, mabalain balasang ko. May mayat mutlaang ano, kompleto ti pamilyayo. Ngam nabayag matan nga awan ni daddy? Kat kinabailan mat ni mami, Lola. Diferensya laeng, di addam ako na akatakunay na balasang ko. Jak amo akan ni mami, Lola. Ibagayon tulaangan kan kuana. Ay na, Henry. Makaungatan di umagsingsingir iti abang ti kwarto. Awan pagbayad ko, tawan nga rudan ti kwartata. Anya nga ti maramidan ta. Naawan tayo ba't nga rod pagbayad ta. No inor-ornong mo kumatin inted ko kan kaswelto ko. Anya? Napaypayagan day di Ita, isingir mo tinalpas mo nga inted? Ha? Manumat lang ngay day jay? Kinantan, naigatang ta iti kinanta. Apay asapulang paylaang. Lipata mo ang timpagak.
Malagip ko lang, hindi makatrabaho akpay. Saan ta alumangan na mangan? Kan makamayad tayo di abang. May mayat pa'y no agawid kalaangan ije balayo. Ay, inak matag trabaho. Pumanaw ka akastoy ko. Awan pa'y agas ko. Kat, anyangay nga rod. Bantayan ka? Sa anak a doktor. Tapno matulungan ka. Kan awan mat nga rod kwartata nga igatang ko iti agas. Kan agyaman ka. Tadi ka pinanawan nga uray kasta ti kasasaad mo. Ikarigatak ti mapanay di ili. Barengan da makitak nga amok apag patulungak. Awan nga minan agas ko. Kasalon no awan tumarag. Agpaspasarakak. Bareng mayroon na nga da makitak nga amok. Ti lalaki ang nakatugaw iti sang ti parmasya. Nagkutong kan kasla kakapsot ha. Kasla... Asit gakman. Pare, Henry! nagyaman ako panera na nagkita ta dito eh. Anya tinadoktalan pa ti doktor a sakit mo. Pirmimot ang nagkutong kan. HIV, kan alay spat biti bara. Gapoy ti laing ko kanong agsigarilyo pare. Ti sigarilyo tinangtad iti sakit mo iti bara pare. Timot agsusukot a babae ti nakaalami ti HIV. Imbag no sana pati dahi ti kadendendam kat adamot HIV na. Awan pa pa na nun. No di pati ka din makakarakan mat pare. Awan ka di pa sintomas anarik na na. Kaslada nga ron. Ngam di na mo nga nasakit ko nga HIV. Tiyan mo na. Kada ito lang barak pare. Carmina, kita am tinaikabil asabong kan chocolates iti lamisaan mo. Ha? Asino tinagikabil gayam? Naimas lakit di dagi at chocolates. Ingka kidi kitaan no asino tinangted. Taikan nakmamad iti ramanak. Ikan ka no para kanyak ti sabong kan chocolates. Amang ano yung bati dalang iti lamisaan ko. Ngam saan para kanyak gayam. Para kan ka dayjay. Apay nga ron nga ikabil da pay langit ti lamisaan mo no saan aparakan ka. Naggapo nga ta ka ni Manong Dick dayjay. Adda ka di pay sa bali asutor mo? Apay nga ibagak nga higayam. Abak mo pa'y tibalasang. Mano dagiti agar-aram kan ka. Ngam kunamat adimon kaya ti makiasawa pa'y. Nagrigat tayo ta sakit mon. Masapol ti kanayon nga agas. Sapay nagngingina mo ti maysa a klase. Dahil sante ko nada. Nga pagdarikmat aragsak. Ngam agnanayon na rigat. Kaslakas ta na pare. Narigat ganti sakit nga itden ti agsusukat a babae ti biyag. Saan pa'y anaya maagasan? Makaginawak lang no agagasak. Ngam amok kumarkaro na iti sakit. Nagrigat na ya. Iso siya pare, ipamaysak ti asawa. Jaket ti maitulad kan ka. No mabalila ko mga sublian ti panahon pare. Malagip mo ka din ni Carmina. Ada ipadamag ko kun ka. Sigurado amas daaw ka. Mami, anya ka dita kita? Chocolate samet. Wen anak, ngam ne, saan nyo alabsan ti mangan at tapno saan ngagsakit tingipan nyo. Ikan tayo matdanan ang kantatang. Naimas dagitoy ha, mami. Nangalaan nyo kadi kadagitoy. Insagot da kanyak edya opisina, anak. Imbagman,
Tasagsagutan da kayo akanayon iti chocolates. Mami, apay asagutan da kayo. Kat saan pa'y mat-a-Christmas wano birthday yo. Ha? Nakalagip dala siguro anang isagot kadagita, anak. Naakara nagsamutan iti sakit mo. Ay, apay ngay, madmadimatan tiriknak. Nagpakita ka kanin iti doktor. Awan pagbayad ko. Kano agpa-check upak man. Awan paggatang iti agas. Sa bagay, urag pa-check up ka. Nawan mo't lang igatang iti agas. Awan mo't lat serpina. Amangan no naakara na hunkan ka. No agtultuloy ti kastoy amadi amarikrik-nak. Agawid aklangan ijay lugar mi. Tagpatulong ak kadagiti kakabagyak. Kasta kumamat ti aramidam. Agsina ka din ti dalan ta. Anya kumapay ngay. Malas samot ti panakidenakan ka. Takas to yung maten ti mapaspasamak. Nagpintas mo tunday tasabong iti labisaan, apok. Insagot da ka ni Mami, Lola. Adapay ado at chocolates, ah? Adamot ka no kukwayo, kuna ni Mami. Insagot na ka ni mamim kunam. Apay, ada ka din mang sirserpat kan kuana. Ha? Anya amang sirsiripat, Lola? Saan kayo amaawatan? Kayat ka din ni mamim ti mang sirserpat kan kuana, apok. Anya nga ro ti mang sirsirpat, Lola? Ay, daytay ko Ay, baya mo, no di mo pa'y maawatan, apok. Ang ibagam ka ni mami, asaan amakias asawa iti sa balay. Ang saan mo nga ibagbaga nga imbaga, kuwan. No damagan na ngay, no asino tinangibaga. Apay asaan ko nga ibaga ngay, ada kayo tinangibaga, Lola. Ay, lipata mo ti imbaga, kapok. Ay, saan ko mamakias asawa iti sa bali ni Carmina? Diyay tumot a Henry. Di na inaramat ti utak na. Amom lakay, sinagutan dakit din iti sabong kan tsokolate ni Carmina. Ket no apay no sinagutan da. Ay, karbangan na mo ta. Saan lang ajay langgaw nga anak mo ti adarik na na. Ngam nagkalay sa adak ni Henry. Saan amabalin amakiasawa iti sa balay? Basol day ta. Kumaano na sayaat ni Henry Kenkwana? Saan ba tatinarayan na idi babasit pa iti anak da? Langgong kiti at talaga? Ngam no ada remedyo ang maator pa iti amin. Apay kit din asaan. Kayat ko nga agsinubyan da lakay. Awan lat amaw. Iti daya kinapintas kan kinatalgad ti trabaho ni Carmina. Patsam nga agsagmakpay iti tao anang pasakit iti riknana. Ure siyak mata, no kasta ti inarabin na kanya, pagan anok ngay. Gumatak iti materialis a para balay. Tada kayo man ti mangidaulo amang kita kadagiti trabahador tang. Mabit amalpas no adu ti trabahador. Apay, nakaurnong ka iti pagbalayo basang. Wen tatang, isarunok nga yurnungan ti panagadal dagiti anak ko. Ay gamno ko nam nga adu ti trabahador akayat mau. Ay dakelaki diti magastom para iti tangdanda. Isa ganaak tatang, kayat ko ngamin amalpas adagos. Malangarod, tamang kita ak iti kakadwak amasaon. Bantayak ida, tapno saan asinsinan ti panagtrabaho da. Agyaman ak tatang, sigurado nga intun dumadakkel dagiti anak ko ket kayat da saggahisada iti kwarto. Ikat na saya at sa ganaamon, bayat saan dapay nga agkulehyaw. Wen nga rod tatang,
Sigurado adakkel to ti magasto. Awan ita ni Henry. Napanan na nga ta. Ingkarigatan na siguro tinapanagwat-wat anag na. Darasak ti pumanang. Amangan no umay manin ti akin balay dito boarding house. Karting ak nga alaan dagiti kawas ko. Ikargak iti dakkel ang maleta kat pumanaw ako na. Makaamumutan ni Henry iti biyag na. Ay, doa bulanan. Adi kam nakabaybayad iti abang. Payakas to iti kwarto. Awan lang iti daddo mga alikaman. Kitak man ang iti badbadon ni Karol. Awan itak kalamalita na iti sirok ti kama. Kitak ti kabinet. Awan na kiti kawas na. Kasta pinanawan na kon. Itapay, takastuin ti kasasad ko. Isumot ti po ng panaw na kanyak. No may busko na itansang kamasita bagas ka noodles. Awanan pagtaraon ko. Sakit basitan ti agas ko. Sa anak to pa yan nakanayon ngagtumar. Tanong may bus. Anta na marigatan ak. Sapay awan igatang ko. Asidag akon iti lugar mi. Agi aman ak. Makaawid ak matlangan. Tila ang sweldok ang nagdait. Ti pinagpletik ang nagawid. Agawid tumot siguro dahi jay a Henry. Inakaran naksamot iti sakit na. Nuan yaman ti sakit na. Talaga amariknak. Amadi ti bagik. Iso amasapol nga inak to agpakita iti doktor. Mayat nga agpaiso tinapanunot ni Carmina nga adu ti trabahador tapno daras amal pastibalay nga ipaaramid na. Narigat ti kanayon nga agluto iti kanan ti trabahador. Napanunot na magtapadakkelan to'y sigot abalay da. Ay ngamjay kurang ti panunot ng anak mo. Di tay amaw no sa dino apasit ti lubong tayan na. Ay, kumusta nga tamot ton? Adda nga tan sa bali aputot na. Ay, gakman amo. Ngamuray kas jay laang daya tao. Saan lata maliklikan na lagi pan? Ay na, anyamot nga tan ay ati kasasaan ti luko. Kasta tinagad lakay. Uray lipatan ti anak, malagiplat ta ida. Sika mo ta Carmina. Apo, talaga amadlaw nga sinsado ka na. Pumimpintas ka lata. Amo ko na napintasak. Iso nga uray saan mo nga ibaga. Oray saan mo kaya madamagan? Ipadamag ko kun kati maipapan ka ni Henry. Sa anak nga interesado. Naragsak siguro iti sidong ti babae na. Di na pa'y malagip apurwakan dagiti anak mi. Agmay-may sa itan tapinanawanan ti kalibin na. Makabirok manan iti kasukat na. Day tama ti paglaingan na. O sige agdardarasak. Adang amin papa na. Talaga asanan nga interesado ka ni Henry. Piman mo't ni pare Henry. Gapo iti kin naman nagbaybay ana. Ima dayon tirik na ti pamilya na kan kwa na. Madigaya matalaga no baybay ti pamilya. Nagbiitan ti inaramid jo abalay da Carmina, lakay. Awan Gamdakkel mo ti gastos ni Carmina iti tangdan.
Taadumit nga ron ti tinangdanan na trabahador. Nalabit nabiit nakaurnog iti kwarta. Tawan pa ipagad-adalan na. Dilaang Claire, hangam kinder pa'y laang mat. Ay ngam no pa'y kasta. Amom kaday. Di na magkuno ng halaan na itinaduma a kwarta na. Tadakal ti imparamid na abalay. Nangalaan na kanungay. Adda kano inted ti inana akadaanan nga alahas. Inla ko na, kat inayon na pinagbalay. Ay sabagay. No siyak am isa, may mayat ti balay ngam alahas. Ay kas ko maiti ikaw. Ento pa'y kat no sinipdot da. Kat iso pa'y anakarsangan tilapayag na. Ay kawan kaslakin ni Ditas idina pa ni Manila. Hey! Sinipdod dati ikaw na ijay divisoria ay kahit ay sos darsang tilapayag na. Haywon nga agpaiso. Saan aya nga impandapay iti doktor? Tadinait dati narsang alapayag na. Kasapulak ti kaduak. Tamaringkatan akon. Ang gawin aksan. Tan na inak gumawat iti pamakawan. Bareng anda gumatang iti agas ko. Kumusta nga tanda Carmina ka na iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta da nga tamat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryatay weta alawas na napuluhan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang naoray ni Vanessa ni Gary, isuan napandakin ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gapo takanayo nan amala daw ni Gary iti panagawid na, imbaw ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa kasan ka ngagpadlaw. Masaksakitan ak launa yan iti mapaspasamak. Talaga na sakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumtang ti panawan. Di mo pa'y lapagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumtang ko ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingbot ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta, pinagtalaw kun Uray ni sir, pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya, tila matangtangab na. Ay! Mariribukan ak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, Dahito iti video, ma'am. Nanya, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribukan ak. Ngam no iso ti pagragsakan da.
Awan ti mabalin ko. Anya? Bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni maluti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bayam kadilatan, adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Ma'am, nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikrik-nak. Kanayo nakpay na aglaladol. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Intun malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilaw ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang agunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-sing rin iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. Nukuyugak amapan ijay basar na. Mariknak marikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin. Kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumuten ti aginana. Kat kidawak, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Ad-adang agladingitak, no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan ka nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya taramida na ijay. Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan kamat amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder.
Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, day tama tinamuak. Numapan ijay, kukwata amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan manang, nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapol nga road, akanayon ka nga agan anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan manang, uray isukat nakita ni Gary. Sana bali, tadan tumot ten anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asan ang mga yat kanyak manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaang timagungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensya latta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigo doon anap na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabos mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang kasta ti panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya ko matidakas na. Iso matipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan ka nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayatan ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysa. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpat kan. Wan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakade, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, Papa. Anya ka di marikrik nam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, Papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, Papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remate, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay,
Kaano ka di amayawid ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya ka dagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama dita Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka simangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray ditoy. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka, kunam ka di amasirib ka? Ay na, agtep-tep po laklaan, mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumangsangpot ni Gary dita mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito'y, ma'am? Anya? Pakibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga addan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi ti babawi. Dito'y drama tayo ti masakbayan. Kasapulak ti kaluwag. Tamarikatan ako. Agawit aklangan. Inak dumawat iti pamakawan. Baring ada gumatang iti agas ko. Kumusta nga tayo tanda Carmina? Kanang iti talong anak ko. Datatang ka na lang. Kumusta damat nga tan? Pare Henry, madlaw nga kakapsot ka. Unay kat ako tong mo na. Apay, papanam. Inayalag ti magnama pa na di paradahan ti si pare. Sapay manulang ti kwartak. Imbag tada na idulin ko gayam iti daan na walit ko. Italaga na sarakak. Pagplitik nga gawin. Kaduan ka na. Ngam, ijay laangin asidag ti balayo. Taad da impla emergency apapanak. Impan nga minibagat ko ti anak mi di ospital, pare. Itulod na lang niya paradaan, pare. Kabalak ti agawin niya pala. Sige, pasensya ka na. Tanay, mapaanak ka di ospital. Agurigor nga min di anak mi. Agkumbulsyon ka nun. Isong waintaray na di ospital. Imbag ta makawayas kan ama pan iji pagadalan apok.
Saan akas ide, amasapol nga itulod kan sukunan kay di pagadalan niyo. At dangaminan kadkadwak nga agaw-awid, Lola. Wud, saan kayo pa'y ngamin nga agamam mo ide? Iso nga italaan nga agkuyog kayo. Dakkelak ngaminan, Lola. Saanen amasapol nga itulod, kan sukunan dak. Tamok matantidalan amapan ija school. Ala, mapan kagarudan apok. Kapampanaw mo't ni mame, tasabali mo't ti dalan na amapan iti opisina da. Mayat kumaan o agkarubat ti pagadalan. Ganti opisina da, mami. Tapno kanayon kami nga agkuyog, Lola. Sino nga tatiakin balay ti karuba na tatang? Dakkel mat. Ngam iti matsigod ang nagtakdaran ti balay mi. Pimanaw ka di da Carmina kandang iti anak mi. Ne, sino ti kasla iskeleto na kumitkita iti balay da Carmina? Ne. Ti Malyawan. Ha? Henry! Agpaiso ka di ti makitak. Ay, si kakadiday ta, Henry! Uwan tatang. Umayak man. Ay, apo Diyos sa mananga siya. Ay, kas ka man la skeleto na namang magna. Ay, nakabutbutang talaga ma. Imbag pa'y tibang kaya kitaan. Tasan nga agkut-kuti, yung tisik ha. Mabisinak. Agkapsotak tatang. Mabalin ka di at tulungan na umunag. Ala, umay ka. At tibayan ka nga umunag. Ala, agto ka kabasit. Tenak mangibaga ti dabangir iti makan. Awan ngamin makan di taoy. Impakan ko ni ti asaw tinabati nga inapoy. Akin balay di tatang. Ay, ni Carmina. Ay ngam awan nita. Napanidya trabaho na iya opisina. Maladitakan. Alaman nga tatang. Nakapsutak. Kan mabisina ko na eh. Ay na. Ay, mga alaka itiin na po'y kan masida. Tada skeleton. Sasawamot ka skeleton. Saan ka di akalkalpas mo anangan? Ay, ni Henry. Adan, ngam kasla skeleton. Mabisin ka naw. Anya, adan ni Henry. Wan, isungaron adarasam. Bareng masambot mo pa'y jabalay. Ay na. Kasla magsatanti anges na iti panagkitakan kwa na. Alagarod ta nakaturog pa'y dagiti upeng. Bagkata kung tay kaldero kan kasirula. Tapno mabiitak. Ala, umuna ako ni Jebalay. Takasaokban ti lukaw. Alata sumarunuak mo ton. Sige, umununakan. Ayunay matanti tsuraam anak ko. Ala, magan ka. Tagsasarita tayong taon numalpas ka amangan. Yaman ako. Alang. Mga anak. Ito nga mabisina ko na eh. Ay, inayadam mo't ati mangan. Ang mga lumaltutan kakit nga raw. Aguray katamalak iti danaw mapagbulon mo. Ala, aday ta ti danaw. Inayadam ti mangan anak ko. Ayan ka di. Nagitubing na na. Nakaturog pa'y dagiti dua. Napanmot iji pagadalan ni Claire. Apay aya adi mo ida pinaspasyar anak ko. Kan anya ka di ti sakit mo. Apay akas ta ti itsuraam. Aday spat ti barak. Kan ada it's Ivik na na. Ay na, delikado mo't gayam ti sakit mo anak ko. Amangan lumaakaram dagiti ubeng. Hello. Sino ka di da ito eh?
Nalbag ka. Babawi kon anak idanakan ka. No apay ngamin anak subli at pailakan ka. Adamot gayam HIV kan asmam. Kanuan niya pay dita asakit. Naakaranak pay. Nagpakita ka ka din iti doktor. Wala. Kunak no gagangay lang ti sakit mo. Saan mo't gayam? Kasano pay itan? Agpadatan nga da sakit na anarigat ang maagasan. Awan mabalinta. Ang babawi akmat ngam naladawan ti amin. Maladingitan ang unay iti kastoy na duktalag. Lusan, kumaga po iti kinababairok. Naliklikan na ti apasamak. Talagang agbabawi ak. No, apay nga min nagsubliak pailakan ka. Hanggang kasano ita na ito yan. Saanin ang may babawi ti amin? Carol. Nangagkaw ti saritaan nyo iti babae a kinasaritam iti teleponaw. Masigurado ka may sa dayay kadag iti nagluklukwam. Uwan tatang. Agpada kami nga daan iti sakit. Hey, no saan ati laeng pagragsakan ti bagyo ti pinanunot yaw. Naliklikan nyo kumaday ta. Dakkel ti babawik tatang. Ngam naladawan ti amin. Saan na may sumbli ti napalapas. No kumadimngag ka iti inam, idi imbay nakakinasarita nga agawid kan. Ngam saan mo, tay sumot ti pinaawid mo. Uray ti asawam, nagpakpakasay, ngam anya ti inaramid mo. Kasla na baliktad ti pasamak tatang. Iso ita tinasalon at ti bagina. Nakaluklukmagan. Edin to tasyak. Permi ti kutongkol. Apay ngagsangsangit ka, anak. Anya tinapasamak. Napandalola di tabalayda. Sumurot ako ma. Ada nakita kong al-alya. Alya! Adaya mo't al-alya. Nakita mami. Kasasauda lolo kan lola. Imposible akasasauda ti al-alya. Uraing kayo kitaan Ada al-alya inyo balayda. Umay ka. Intaman kitaan ti ibagbagam nga al-alya. Diyak kayat, mami. Kabutan ko ang makita ti al-alya. Tatang, umayak man. Ayan ti ko na ni Claire nga al-alya dito'y balayo. Ay, umunag ka anak ko. Awan al-alya ditoy. Carmina. Kabut-butang kang agpaiso. Iso akabutang nakati anak ko. Awan mat ubing nga imay ditoy. Agsangsangit anadanon ko. Pirmi abutang na. Sige, inakitaan ti anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ko, ana. Mami, nakitam ka di ti al-alya? Saan nga al-alya dayjay, anak? Kimot tong laang. Tada siguro sakit na. Anak ni Lolam dayjay. Diyak kaya ta makita, mami. Kabut-butang tilangana. Kasla skeleton. Apay mo tanakas jay tinagpanagan ni Henry. Henry? Kunam, mami? Saan ka di Henry tinagan ti amak? Saan ka di mailiw kan kuana? Saan, anak? Uray siyak. Kabutang kumat nga asitgan. Itikas jaya kasasaad na. Adalakit di sakit na. Amangan no makaakar pa'y. Uray siyak, mami. Kabutang ko, takasla skeleton. Pimanaw ni Carmina. Madlaw nga awan apulos pa nang ipatagnan kan ka, anak ko.
Kasanumot nga main. Kastamot ng titsuram, nakabutbutang ka. Di nak nga ta mapakawan, tatang, nanang. Nagpintasan ni Carmina. Apay, maiturad mo pa iti dumawat iti pambakawan. Idinto ta inabando nam ida, numanon atawan. Bareng mapakawan nak, tatang. Amok. Nagkurang ak iti pamilya. Ay na, itapay adikan makabaal, sa mo ibagaday ta. Panagkita kit ado ti virus di tabagay. Wala rot, tatang. Talaga nga andun sa antivirus di bagkit panagri. Ay na, delikado nga rod anak ko. Ang mga numakaakar mo, day ta sakit mo. Anya ka di dagiti agas mo, adi mo pa inagatang ako nang. Anda di resita di tabag ko na lang. Linang lang anak tinagtumar. Tawan nga minigatang ko. Imbag ano, dapay kwarta ni Carmina. Kalkalpas na nga intad titangdan dagiti nagtrabaho iti balay na. Nangala na ka di iti pinagbalay na nanang. Inurnong na ti sweldo na iti sumagmamano atawan. Makaanay aya. Dakkel mo ti pinaaramid na. Adda ka no intad ti inana kadaanan nga alahas. Inlako na, kat inayon na pinagbalay. Tapno adda ka no pagyanan dagiti anak yo. Kasta ka di. Amo na nga insaganaan ti masakbayan dagiti anak yo. No kumakastamat ti inaramid mo, adayo kuma anaidalit ka. Inakagid daw ken kuana iti pamakawan. Rumbang laeng, tasaan asinsinan ti inaramid mo. Apay adi ka rumrumwar, anak. Ada ka matlaang dito'y unag. Kabutang ko nga minja skeleton, mami. Nakabutbutang titsura na. Mapanak itay dya opisina. Saan kayo pa'y nga umas asidag? Tama nga numaakaran kayo iti sakit na. Kanayon nga guyag. Wen, mami. Diyak kayat yaguyak. Ang mga nagbalinak matakaslakan kwa na. Kasla skeleton. Saan ka unay nga agbutbuteng, anak ko? Di nakaan-anwan. Saan yung asitgan? Tapno saan kayo ang maakaran? Agawid ka nga rod adagos inton malam, mami. Amangan ngamin no umay ditoy. Wen, anak. Basta saan ka nga agbutbuteng? Di nakaan-anwan. Apok, apay adi ka rumrumwar di ta kwartom. Di mo ka di kayat ang makita ni dadem. Kabutang ko, Lola. Awan ka di pa'y ni mami? Awan pa'y. Di ka kumagbutbuteng ka ni dadem, apok. Adda sakit na, iso akats jay ti itsura na. Basta diyak kayat ang makita, Lola. Saan niyo kumaapaw umayan di ti balay? Pangasiyo. Ay na, iwan, saan ka agbutbuteng? Ta saan ko apaumayan ditoy? Promise you, Lola. Saan niyo apaumayan ditoy? Uwan, apok. Promise. Nagapuak di tabanger. Agkulkulong ni Claire iti kwarto na, takabutang nakaamakita. Patyan ko. Kabutang dakmayan. Saan ka pa'y agpakpakita, ta kaasidamag, nang runa ni Claire, kastaunay tibutang na. Bareng sumaya at trik na kan pumintas ti pamagik. Ta kompleto matan ti agas ko, nanang. Agyaman ka ata nasingpet ni Carmina. Idik ka nakitiinggatang ko iti agas. Saan kayo pa'y mo't anagsango ang agsarita? Padasak akasarita itong sumangpat, nanang. Ngem kabuteng nakadagiti anak yo. Saan mo't akayat ni Carmina ti umay dito'y balay? Padaanak ni tasidag ti kurbaan, nanang. Agsao kami,
Tagkidawak iti pamakawan ken kuana. Mabit man lang, Carmina. Agsarita ta ko, ma. Anya ko matipagsaritaan ta. Di nakasitgan. Napatagtian na ko. Kat amangan numaakaran kami iti virus mo. Pakawanan na, Carmina. Napakawan kan. Ngam di na kami kumaasitgan kadag iti anak ko. Delikado ti virus nga dakan ka. Ang bababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Pati dagiti anak ko, kabutang dak. Pati si kang asawak, kabutang nakwayan. Ladingitak. Tumulong ak iti agas mo. Ngam napatag kanyak ti salon at minga agina. Di na kam kumaas-asitgan. Talaga mauni ti babawi. Dahito yan ti bungat ti kinadakas ko nga ama ken asawa. Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Randy Castro, Roger Ramirez, Joseph Binawe. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige manang, aramidak ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Banisa. Ingka kanumanin alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, ta nakariing ni ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay. Ta saan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga ron ti kubtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na ka ti asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kayat kumantimadan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adina magti resulta na. Ta si kamot ti adda a pinanunot ko.
Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naginagak da iti ruangan, sakbay nga imo nagda. Insen mo ka di kan ni Ma'am Dayta. Wala, masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Banisa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpag. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Banisa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paamti sumangpit ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramidak. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat di nakpanawan ni Gary. Pagparangak nga ta ama si Kuka. Dahita nga tati kasayaatan nga aramidak. Masapul ama kapanunutak iti wagas. Tapno di nakisina ni Gary. Sikamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka dita Jay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Maawatan ka mo't kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon matabagbagak ngam di nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipon tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan ako nga, nuurayak pa'y dayta mama. Kasanon tinigongsyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinatukak. Ngam may mayat mo't laang na daak ijay. Huwan matkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan iji airport inton bigat manong. Alas 10 adumanon dito airport ti aeroplano apag luganak. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid dawag asaan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikati matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga ramidan daytoy? Ngamkas itin ako na ni Papa. Aramidak daytoy, tapno awan ti pagtuladan dagiti dagduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan ama didigra. Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video, saan danton a makapaglibak. Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din.
Taim mo na kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodan dagiti bagahe, ta ikargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya ti agbagkat. Amo matan ti kasasaad ko. Well, maawatak, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Dahil ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga ama na. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kit di atap kaw. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga madakalat ta iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali aka dindinam. Nagganas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tano naglabsing ka, agpada nga adda katukad na adusa. Ne, sikabot gayam. Anya ka diti maipahimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Naramit ti asawam kan ka dita. Wan, kan nasaktanak iti nadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sugat na ka, tadi na ka ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manan kan ka. Awan na nyaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sapay ko tamadanon mi ida itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Kakadwa, pusasan nyo ida. Anya ti kayat asawan da ito Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas nga aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayem ko. Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa laga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin di presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takita at dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyamanak manan. Dakkel dayto an naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyamanak kada kayo. Iti kasjay akinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gayaman. Apay adi na impak pakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis ang masikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbayan na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen ang masikog. Oh, sayang. Anya ti sayang? Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang. Tawan serbim nga asawa. Huh?
Kat si kamat a babay, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko, Ma Vanessa. Pangaasim, di nakibabalod. Mabalin a mapakawan ka. Ngam saan mo amaliklikan ti dusam? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.